हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी बोला. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशाध्याय. श्री भगवान वाच मूलमर्मशाखमस्तकर्णादुरादयम् छन्दांसि वर्णानि दस्तभेदसवेदमे अधश्चादपसुजातस्य शाखा गुणा प्रसृता विषयापवाला अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न पूर्वमसंयततोपलभ्यते नातमिताङ्गशस्त्रेण गुणेन चित्वा तत्पदः तत्परिमार्गितस्य यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्य पुरुषः प्रपद्ये यथा प्रकृति पुस्तापुराणि निर्माणमोहजितसङ्गतो साध्यत्वं नित्याविनिरोधकाम द्वन्द्वविमुक्तेषु दुःखसङ्गे गच्छन्दधुरापतमन्येतत् परमं मम शनिवानि भूतसनातन हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला. प्रभु श्रीमद्भगवद्गीतासु परिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशाध्याय. कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले नासाग्रेवरमस्तिकं नासाग्रेवजमुक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनश्रीपरिविष्टितविलयन्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरहे पवाय नमः. जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय पश्यन्तु शांति शांति शांति. आहे ठाकुरे सर्व कल्याण शांती. जय जगन्नाथ.